live tininga Sunday ni live sengiri jaka ngay norok mobile paina hingga ngay tinini bisingo norok paimano tini kabang offers nong ibagi tui paika ngay tei offers bol choli tongo ngay tam model norok naina muchung norok comment khai sungui mano jungoro pula sakang nugi mano jeta Vivo V27 Vivo V27 sung tam nuk nganga kai oja grade E baksa sungo grade E na haraman nokni sungo grade E word kahamno ngai kaisa kaiba aboni photos krei te aboni QC bo krei ngai aboni return krei ngai aboni bagai norok jodi nahana nganga kai grade A grade B abona ang recommend khayo te grade C plus amorok norok na hari mano ngai aboni bagai norok naidi iPhone 13 hamjaknai rok ngai ko 4GB 128GB grade B ni bini condition boba high hinga ka jaga chung QC report naikana chung nugo o jaga joto mo purchase India ni joto working battery health 85% ni simi 100% nang mani mannai o jaga kono change krei o jaga major scratch hincho kicha scratch to phaini no second hand ba grade B ni obo 13 na hana hinga ka ekdom klai offer 24540 টাকা COD nangai 600 টাকা মানে nini device ngi thanai 25140 টাকা amahai na hingkai ang bai krungdi norok dakti tangai hingkai je sala ang live khayo a sala nang mobile phone go abo jotoi 20 minute rok para tongya hingga nahana hingga chung hold khlai renai norok ang bai krungdi WhatsApp tei eba call tei ngite ka tongo grade C ni copy screen 17380 টাকা bini condition norno phone riwana tangi asuk dam klai khiton jaka bono bini battery service speaker not working screen unknown battery health below 80% lose screen aboni pakino aboni dam amusuk ingkai iPhone 10r grade C minus ni tongo 3GB 64GB ingka aboni condition boba high 999 phadai aboni condition ingka more than 3 spot white tei scratch po tongoi mano tei back camera not working BC image destroy tei battery service ingke aboni bising kaham jatna hanangka warranty jatna hari obongkai box tei charger logi mannai obongka Apple iPhone 10r 3GB 128GB warranty fair obo ingkai te 128GB tong B minus ni 1000 obo na hadi obo hingkai kaham nongnai naine kana bini QC naidi photole kuri oboni oboka single mobile battery service nahari mano only battery service mane battery ni jeta bini swasto eba health komui thangka ingkai 11 tongo 11680 টাকা copy screen omojotoi bini QC sung naikhan katam nok naidi battery service screen unknown manena o device nahake nini loss jengnai tangi hingke display change Realme 15 Pro tongo Motorola tongo iko Samsung Galaxy S17 tongo 5G 8GB 128GB grade C bini condition nongno phone griwana bini condition hingkai minor scratch camera glass broken hypno device le kaham no phainai tebe tongo Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB grade D 6800 ingkai bini screen reduce phainai mane screen o kaisa reduce ni phainai message ingkai Samsung Galaxy S16 tongo grade D minus ni o jaga o nogi makhana nai o jaga nogi mankhana ingkai aboni oglo ingkai yango Samsung Galaxy M55 5G tongo grade C 10982 ni o jaga 12GB 256GB box mannai obo hingkai box mannai o jaga norok naidi ingkai not working ni phayo haibona speaker not working ni sijakkono obo kaham no phainai omka Samsung Galaxy M55 5G 12GB 256GB grade C ni amahai
Hinggai tebo tongo norok Samsung Galaxy S23 norok jadi nahana musumi tongka hingkai Samsung Galaxy S23 obo hingka naidi oboni Q report naidi pura ekdom sap obo nung nahari mano obo ni dam nungnai 21,396 taka hingka logio bini COD tongnai bini COD hingkai 600 taka bini delivery charge eba COD phainai ama hai OnePlus 10R tongo 5G o jagao naidi heavy scratches bisi sms destroy inke oro khoroksa takuk singka iPhone 7 toto tong hini iPhone 7 nongo tak phunuk naya iPhone 7 niko naidi 4,220 taka Grade C Plus ni obo bobo hai condition phunuk rinai inko mane camera back kisa sitrajak ingkai battery service ingkai iPhone nung nahana hangka nahari mano 4,220 taka te joto bisingo to kaham no working no nugi mankhana box o manai logio 4,220 taka COD 400 taka thangkalainai 4,620 taka COD mane delivery charge bujigada mokai honrok bokrogo khainar di Google Pixel 7 tongo 11,080 taka Grade C minus ni o jaga norok nugi mankhana Google Pixel obokai bulk mobile do single hangka photo kari abokai norok muitu narak di ingkai o jaga Google Pixel 7 Pro tongo 14,940 taka Grade C Plus ni o jaga view image thangdi nok nugi mankhana iko obokai kaham no Google Pixel 7 Pro jodi nangka hingkai norok ang bai kwrung di 14,940 taka 12GB 128GB obo QC report naidi QC report kaham no glass panel simi kisa damage ni sao Grade B ni tongo 7 Pro ang nong recommend khane o Grade B ni nadi geni bagi kaham nang iko joto all working device ingkai Samsung tongo teksa abo to belai dam 13 tongo Grade C ni 15,820 taka Grade C ni screen unknown iko condition gomo hai scratch kabang ma obo gabon bagi nong nang hasingo je 13 phunuka Grade B ni nahadi abo 25,000 thangkalainai ingkai norok jodi refurbish eba warranty ganang jat jodi nanggai tongo hingkai warranty ganang jat bo nong ta phunuknai 11 tongo 16,499 taka obo hingka box mannai oro pasta color tongo white tongo purple tongo green tongo black tongo o jaga o 4ta color tongo 11 hamchaknai rok superb condition ni tongo thachin ke fair condition OnePlus 9R tongo 10R tongo 10R good condition ni naidi Apple iPhone 10R 3GB 64GB warranty good obo white color ni tongo superb condition obo white color ni tongo omo 10R Oppo tongo Oppo F29 Pro 5G tongo obo hingkai granite black tongo Samsung Galaxy A35 tongo 13,680 taka fair condition box mannai charger mannai oboke ingkai objato yang je superb condition rok fair condition joto obo norok condition joton kaham aboni ke Q6 5K ni bisingo phunuk di kaham mobile dara iPhone 5K ni bisingo hingka kai to kaham mobile bolte ke iPhone to manglak nang tumnai iPhone 7
iPhone 7 dong grade D 3410 টাকা ओमफ्राय गाहाम कन्डिशन दा हामिया कन्डिशन नायनो फारि अबो ओमफ्राय नाहार मांगला खाबो माने नाहार मानो माने हामिया कन्डिशन फानाय इखौबो नाहारि अबो नाहारि मानो 4106 টাকা 4106 টাকা नों नांगौ दंगो हंगांगै समरजित iPhone 7 2GB 32GB 2GB RAM 32GB storage ता ओमफ्राय iPhone 7 Plus ok dong. Okay, Grade C Plus gitu tuh condition kaham. Omakai bulk mobile do. Obong genor price minai di price minu suung na yoro. iPhone 7 Plus dong 6060 টাকা. Copy screen haya hangkai original hangkai 7060 টাকা. Omakai copy screen omong hangkai tolan hangkai 7060 টাকা. Bini QC report nong phunuk denai. Okay. iPhone 12 dong grade any 19,551 টাকা mini condition to kaham no grade any kono QC kre normal o jaga nai physical function normal sign go functional no defect screen non normal sign iPhone 8 dong 5,770 টাকা grade C plus via copy screen ओमफ्राय जों कपि स्क्रिन छाड़ा हंका 6,350 টাকা नुगी मानखाना iPhone 13 under 15 iPhone 13 under 15,000 তো গিয়া 15,890 টাকা কাহা दंगो नायदि बिनि फटो बनाउन फनो ग्रेनाय 15,000 बत्तींगने मोबाइल बैक ग्लास डेमेल कंडीशन माननाय जेमन कम जेमन दाम जेमन मोबाइल गाबोन बागैनाव नां रेकमेंड खायनाय आसो कम रगता थांदी उलो हामिया माखाय नोंनो 10,000 का आमते हिनि माहेनाय कम रगता थांदी इनके नाय नुगैनो पाइदी नों जदि 15,000 नांखांके मो स्क्रैच जातना हारि मानो बिनि कंडीशन डिस्प्ले अननोन डिस्प्ले पाल्टक जाक ते बैटारी बो पाल्टक जाक इनके आबर नाहायावै नों नाहारदी आईफोन ग्रेड नाहादी 24,750 টাকা कंडीशन नायदी को फ्रेश कंडीशन इको अब कोनो चेंज करे अब नाहारदी कबुमा दङ ग्रेड एनि 18,000 दङ हि अब हंगांगाय बैटारी बाय डिस्प्ले पाल्टक जाक कंडीशन गमाहाय इहि बैटारी पाल्टक जाका डिस्प्ले पाल्टक जाका ना फिनिश रिपेयर नुखना 13 प्रो दङ 28,790 টাকা দেখা दङ 13 प्रो ग्रेड बिनि 6GB RAM 256GB फटो नायदे बिनि कंडीशन माहाय बैटारी पाल्टक जाक को नंगिया डिस्प्ले पाल्टक जाक स्मितान हादी गायाम सुकनो 13 मॉडल गायां सिंगल निते फनुगान 13 इको आईफोन 13 17,380 18,000 दङ आईफोन अब कपि स्क्रीन नाय कंडीशन आसो खामगला इको मना हाना हंगेन हारी 24,540 টাকা प्राइस डेलीवरी चार्ज तो दं नायनो लगी 600 টাকা गाय 25,140 টাকা थांगलायनाय अब जत कंडीशन काहाम कोनो चेंज करे न क्यूसी नुकना कोनो चेंज करे जत क्यूसी साप बुझिखादा
ओमफ्राय नों नुबि मानखाना देखा दङ iPhone 13 Pro 6GB 128GB obo hingangke kaham condition iko kono change kre 13 Pro 13 Pro hamjak nairo tekaisa 11 Pro nongno iPhone 11 naidi grade E plus ona hari mano do obo khai no return QC borok nono phunugla QC hingke omo hayingnai o jaga naidi sim broken sim tray missing mane e grade chingke kisa hamya condition manai mano lock rok phai mano aboni bagai ang recommend khaya je norno e grade no hadi ओमफ्राय iPhone 11 दङ कपि स्क्रिन 11,680 बक्स गोनां 14,800 हि ओमफ्राय आबनि बिसिङाव iPhone 11 Pro दङ हि 18,000 ग्रेड यानी माने 18,800 টাকা কালাইনাই COD সহ मिथिखादा ग्रेड यानी QC साफाबावन बागै QC फुनुगिया ग्रेड B plus 17,990 টাকা 11 Pro 4GB 64GB बिनि QC नायदि QC पुरा साफ ओमफ्राय टेक्रोक्स संखा iPhone 12 iPhone 12 mini under 15 ni सानै दंखा under 15 ना 12 mini 12,500 condition bini obona harman mono asuk damni hayawi gete gahan hay mono 20,000 tongo mo super condition ओमफ्राय जदि नों कम नोंगांगा मो 12,500 नि बागै बिजिका iPhone 12 mini ओमफ्राय तेतो क्रै iPhone 12 mini गोबां मडेल दङ द ओमफ्राय आबो फुननि कन्डिशन बुजिविता ओमफ्राय कन्डिशन हामबेरनो ना हारिले रां लस खाइताम खानाय आंखाय फांफांनो सावो नोंना हानांगे काहाम कन्डिशन ना हारदि किसा 1-2,000 रां भारी रुई उलो निं लॉन्ग टाइम तैना हंके किसा काहाम मॉडल नो नाई तुइदी अवश्य लैपटॉप जरा हामजागै तंनाय गेम थंनाय गेमिंग रंनि बे आबरन बागवांतेनि फोन माबे साइटकनाय ग्रेड B नि हादी और तंग Apple MacBook Pro 2019 ओमोनी कंडीशन बबो हाई नंगो फोन गैरिनाय इको बैटरी मिसिंग मेजर स्क्रैच आवा सेकेंड हैंड ओमफ्राय नोंनो ग्रेड B नि फोन नाय 18,000 का माने तंग Lenovo IBM iPad S series और 10 generation Intel Core i5 10 generation 15.6 inch 8GB 512GB SSD 18,730 টাকা ओमो हंगांगाय बिनी COD या लैपटॉप हंगांगाय डायरेक्ट फुल पेमेंट माखायो फुल पेमेंट बोलते नों पुलिस सिगां आते 1,500 पेमेंट माखाने उलोते बाद बाकी नों डेलिवरी बॉय फैखांगा माने अबखा माइनस संगतो अबखाय नों माइनस संनाय रां इंगे 12,000 बतंग हि 14 इंची Lenovo ikon rong nubi mankana mona hadi mokhan jotton kaham bujigada 14 inch 8GB 1TB SSD SDD tongo 14,000 botongo Lenovo ni obo kaham 11 generation Moto 56GB SDD tongmon tongo 10,000 botongo hi 8GB 500GB SDD condition naidi ओमफ्राय गोबां दङ लैपटॉप नंना हानांगे ग्रेड B नि हादी नाना हांगाय आं मे करंदी ते Apple MacBook दङ 40,000 नि माखाय M2 chip working fine QC नायदि जत्तो का 110
Oke, na dara ko wifi ko din na wifi to tabuk hinggang kai 15 din installation ngo kai Airtel ni hinggang kai wifi 1800 jama mario kai nini monthly phainai EMI ko GST soho nini 400 588 abo haike phainai kai norok nugi mankana norok jodi mobile order na hinggang kai phaidi WhatsApp kerengdi kabang model tongo igai iPhone 15 phunukna yang norok no iko 15 33,710 টাকা গ্রেড বিনি মিনি কন্ডিশন নাইদি iko mahai condition display semi unknown message phainai o jaga ओमफ्राय প্লাস tongo দেখাচ্ছে 15 tongo গ্রেড সি প্লাস ni 33,710 টাকা ব্ল্যাক কালার ni ओमफ्राय প্লাস tongo 34,310 টাকা বক্স tongnai ओमफ्राय मोto bulk ni sinong phunubui tongo do ओमफ्राय tabo hingga single phunuknai nong na iPhone 15 Pro tongo 69,120 kroksa takuk krok kaini mobile device na kayang tei 15 Pro rok hingga kai 60,000 rok kai siuding ya direct full payment ma khayo nakawang model nukhana kai 16 to 16 tini to kremia ja kaisa offer mani abo paika ngamo 16 plus tongo Samsung S21 phunuk di hincho Samsung S21 la karinya khakhayo S23 tongo A34 tongo S21 kari A37 tongo A35 tongo A55 A73 okay ang khajinga 15 phunuka video no skip khayei puilaw thangai naidi kisa video no post khayei tamsagamo Samsung Galaxy S21 iko S21 tong kaisa iPhone grade B minus mane bini tam condition hamya nainen phadi jotono kaham grade B minus tongo iPhone Samsung Galaxy S21 nong nahadi nang kai 12,063 টাকা COD 400 টাকা kai ultra tongo Samsung Galaxy Ultra namo single mobile photo korei norok kaisa muito narak dei bulk go hingga photo tongo bulk go bisi mobile korei awan bagi nono single mobile ma phulugo single hingga norok QC naidi QC nai na harita hayo maka single mobile phunugui tongo do baka single bulk saimia photo phunugui hino photo korei bani single ni 21 ultra ultra kaham nong nai gas 23 tongo iko QC nadi QC S22 tongo 17,101 টাকা S22 grade B ni haka hingga 18,240 টাকা nai bini QC nadi ang sawang no grade A grade B nahardi nahana hingkai ekdom QC sap fresh condition manuta mahai mi jemon miao kroksa takuk accept haika Samsung Galaxy A34 ang no phunugui riwana order thangai komo momiao mobile deliver kha Samsung Galaxy A54 se 296 GB grade B plus bona har kawo
kaham no pura fresh condition makha grade B plus ni ingei iko deliver ungjak nok nugi mankana ingke abtui no norok do nahana grade A grade B plus C plus na hadi abo khai mobile kaham mano mijgana Samsung Galaxy S21 nana hingke iko mona hari mono mobo kaham no grade B minus ni obo QC joton kaham no ang nainai mani QC joto kaham orani joto all working joto working ho jaga bijka obo naki ingkai photo dat ang tabo se logi nang kok saithang do mane saithang nang review saithang single obo kha khanari do ang tang no chato thaka or chato kaham ke nasik di khel khaidi obo ngke kaisa chat chini kechify supercell ni obo khai warranty ganang jak 6 month warranty mo laptop mo single mobile tak nong nong je photo ko phone phunugui tongo o single mobile ni phunugui tongo single mobile option mobile kaham phayo bulk hingke kwbai ingkai ko back panel o khamya bebak no o jaga srai phunugrenai ingkai oro kha photo tongo do ingke phiaba nok je sanmani o jaga joto maya oro khai available koroi jemon nangano S21 phunugi ni saka ingke S21 tongo korea mane jemon romni S21 ultra moka photo ganang go phanamo grade C plus do ingke bini condition bo hai ko jemon ang ta nangno saka back panel o khamya phainai ama haimani mane je photo nungnugo same condition nung mani mannai obo haike nai paimano gamon bage paina hingke norok bulk ni bo paimano ayango tamse kamo single ni bo paimano hingke oro grade B ni hingke butui iko jaga nai view nangno phunugano iko fresh condition gamon bagi baksa photo nai painani hamjago baksa single mobile painani hamjago iko mahita mo phone paike to pura kaham manai je photo nugo bulk ni ke api hai nang manai manota ehi 22,000 mobo pura grade B ni pura pure condition Samsung Galaxy A56 5G 22,030 টাকা COD ফায়ান নিনি 500 টাকা হাইরো মিচকেদা omoka single ngo bulk mobile obo gang hajing nongna je phunugui tongmani omoka single mobile single o hingkai sudu price tongnai ahaina photo ka hetnai gai bini review naina thaka hingke jeng tama nainai bini QCC jeng ma nainai a mobile tamone jemon romni mukhai screen copy mane display change Vivo Y30 plus bujigada ama haita norgori nahana hingkai mobile number nurkhaina di 7628035892 norokang bai kerengdi mobile naina hingkai nahana hingkai order khlaina hingke order charge hingkai delivery charge to nangnai no advance pay ma khayo baksa sao dara order khairi di ulo an mobile phaike riwana nung bano sinia ang bono no sinia just jeng YouTube ni norok bai kerengo anorokani khorang khanao hingke ang bo norokni comment nugo tei norok bai jeng kok sala haipono nini para jeng saimono haipono a para jeng sogya norok bani para saimono a para jeng sokpaya hingke aboni bagui ang norok no advance le ang mobile pack khai nongno order khaimaya nung jefru mobile ni no thang sogyana afro nung rang riwina harana nung ani delivery charge kari riya ngakai angono mobile phalile ani tam phaidangkha ama hayawani bagui ang advance kai kemani order khlaya o kaisa muito narakdi iPhone 12 phone bi hinsa khoroksa iPhone 12 balko phunungya borokno iPhone 12 18,960 grade A photo naidi iko photo mahai condition nai camera unknown change khaijaka camera change iPhone 12 throughput naidi only camera unknown okay iPhone 12 টাকা tongo grade C 13,290 টাকা mini QC naidi camera unknown the glass panel damage phatijak
Oborno nahadi hinang kemno koi galak. Je borok painai hai norok Flipkart tui Amazon ti norok tabuk mane order khado norok bahai bujia. Gabang mano chini tiprasok mane obo kaisa bujia do. Mane mobile ang mane ang niji bai thang nong no thangi nogo tuneri. Tangi ang manong nogo thangi tunna hino. Romni do tak nong no kaisa ang example phunungnai norok abono tui kaisa confuse nangjago. Ang tang nong no phunungnai do. Jemon romdi mo Samsung panong khata do tak jung mono painai tang ang jaga add khaika do inge tak samkokra do inge tabuk jung o jaga address select khaikai ko no kana address rohok lag diba iko mo haike address tam nam nai di address ko bang buini mobile buini phalmani inge o address ang tak rom khamo bilunia ning rom kha inge o bilunia wono a mobile thangnai bujikada inge o jaga sini je chiudi chung charge mariu abor nok saima khana inge apti hai khlaiei ni nogo je address chung nong rohoka o address o thangnai ta ni mobile bujikada boro angba ni nogo thangei mobile rinala mobile post office o chung rohoya mobile thangnai ni delivery tui thangnai mane kaisa courier tongo delivery ni courier angri thanai eba buludak tui thangnai o kaini tui mobile thangnai ni nogo mane ni address so bujikada mane delivery boy rok ni nogo thangi tuni nai abo saima kana norok mobile bujikada ngai abono kamke bujidi norok abono tui kabangma boro no confusion jago mobile angda tuni nai ningda tuni nai ni singlayo genorok saiman kana mobile ang tuniya delivery boy rok thangi tunnai ama haita IQ Neo 9 Pro IQ Neo 9 Pro takasa baksa sungo dara nini dugan da tong sungo do mane जों ikodo online ti nongna mobile kodika phunu kado dugan kha mobile nongno online ti se mobile phunu go hi iko nongno mobile phunu ka iko mo IQ Neo 7 Pro o nang chaja kha darang mo chaja kha mo ang hamja ka darang mo order di ga ako nano COD pay khai bo payment khaya ka nai ni address or di address fill khai ka mobile number bumung rok suya ka nai जों order place kari ka aban yanglo hingga kai 7-10 ni bisingo hingga ni nogo kotrok mobile sogina ama haita gabon bagai jefrun mobile ni nogo thangi soika furwon neng tamse kamo mobile unboxing khai pro video khaina ragri a video kaisa proof ni bagai norok a mobile no photo norok ano tesa rohodi ani whatsapp o video 2 minute ba 10 minute abo जों youtube जों diary o ama haike mane deal khlai phalui tongota abono genorok bujidi aba haike mobile order khlai tongota genahana hangkai mobile tong kabang mano gang ni jibo tabuk ang je ni jibo tabuk je live khai tongmani oro kesi pai super mobile payo ang sagang o saka iPhone ya Samsung Galaxy M35 nikomo o mobile no ang naharui a mobile bon tabang ang live khai nongno a mobile boy no KC5 ni mobile no tabuk phone bi tongo bujigara dara ano S21 is simi S25 jara phunugdi norok no mobile to phunugo norok nas na haya gangkai ang phunugele tam khaina hin thaching je phunuk paika S25 phunuk nai S25 nai S25 iko 40,740 টাকা QC report nai di hi pura kaham inke S23 po phunuk na S24 nai di S24 plus tongo Samsung Galaxy S24 Plus 38,750 512 GB fiaba অনেক জিবি কবাংমা ইনকে S22 নাহারি 15,000 কপি স্ক্রিন ছাড়া হাঙ্কাই 16,000 iko 16,600 টাকা ওর ছাই নাহার মানো
एबा बक्स सारांगे 16,000 सिउरि सह थांगलायनि नामो 16,500 टाका एकदम काहाम कन्डिशन बुझिगो दा अबखाय S22 ओमफ्राय नों आं S23 बो फुनुंनाय 21,220 टाका कॉपी स्क्रीन पर कुनुं गया अरे डिस्प्ले चेंज के तंका डिस्प्ले चेंज में मोबाइल तो काम नो गो बैखाबो ना डिस्प्ले चेंज सिबदे ते कमनि फुनु काफर दामु जा खुआ नहीं नहालिया अरे मोबाइल सेकेंड हैंड माने सेकेंड हैंड केताल माने ना केताल मखाई सेकेंड हैंड आमाहायता सेकेंड हैंड तो कॉक बांगना कसकरी जेमन हमदे S22 अल्ट्रा 5G नोंनो इको डायरेक्ट फुनुगै दं आं मोनाहार मानो मोनाहारदे मन दाता नाहारदे आं फुनुक दं बोले एंड्रॉइड के तो कुनंगिया इंगे आईफोन हंगे इंगे डिस्प्ले चेंज होके तना दी बैटरी चेंज के कुनंगिया आमाहायता इंगे नाहारना इंगे नरक आं मिकरंदी WhatsApp दै इंगे तिनि जेनों नां मोबाइल फुनुका नरक बाक्सा जाजक गई दंखाना बाक्सा फुटरो बुइना रखाना खाखायो दोनि नरक नाहारना इंगा गाय आनी WhatsApp of फाइदी तिनी बिसुंगो इंगे खना नाहाना तोनि गांगे तिनी जे मोबाइल फुनु मारा खना इंगे आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांगो 20 मिनिट नि बिसुंगो ना आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांगो बबा हायका आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांग आबो फुनु ग्रिवाना लाइव इको जेमन रम दि अरो लैपटॉप आं पाइना हिनि तोनि रिमो आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांगा इको आईफोन 11 13,770 टाका आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांगा OnePlus Nord C5 आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांगा आईफोन 11 Pro 15,160 टाका इको अमरक बेबाक न तामनानि आउट ऑफ स्टॉक इंगे थांगा आईफोन 10 दं आईफोन 10 दं ही 7,760 टाका इयो बाहाय IQ New 10 गावन बागि नरक जेफोरा नोंनो ताक मोबाइल फुनु दं दो ताबुक नो ऑर्डर रिकांगे नरक मानुता के आवनो उलो ऑर्डर ना फाइकांगे आ मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक में थांगो गावन बागि आं जेफोर वीडियो खायो लगी नरक आ बि खाय तमो दरबो नरक ऑर्डर खालाय मानो आवनि बागि आं रेडी दं IQ New 10 लेकरै IQ नायदि ताम दं नाय IQ New 10 लेकरै OnePlus 10 रखै दङ नुगि मानखाना मोबाइल आं जो तो लाइन बाय लाइन फुनुका IQ New 10 करै बाल्क सेजन फुनुकाना IQ New 10 करै sorry not found करै gamsukno ingke norok dodi nahana hingkai ang nahana hingka mane tamba WhatsApp ti tesun no mobile rohonai ekdom kaham nono photo rohonai nonga phuru naidi saja khengke angni bage mobile order khlainai ta amahai in address thanai mobile COD एबा delivery charge advance pay makhayo address mobile number phone number nko bumung asukno jotna hambai aba hikan rokano joyawi lengko cobai tongjari nongni help nango kaya asukno norok support khai tongjari jotno na hambai norok bai hai te oisa puru malai phinai mobile order khlaina ke WhatsApp te phai mobile number 762 8035892 76280358892 WhatsApp number babono Google Pay number babono calling number babono